جستن أنا جستني بر أنا قافة جوار محمد منسات الرا خبجمو بجوار محمد منسات الرا وارديار را قرطن أني جواري نكجب داو موتو ما وارديار الرا قر رجين جوار الربسات رجين Arramo juarin ifama na godin janjachu si arab su gayaf gafas ifama ummatuma dunya rajiru unda taratin ifama si gafat janja nama juarin malif ang gafas isin nama kasen isan nama cubuse isan sinramfune joleda ma cubu ya daje isan rabobe ta isin natim tanin dogogore arrana jala jolle gize futan amma na jala amfune an jolle biranin kaba republican guarding kaba na bira jirti yadina tatana oromon warra ko yadi man na bira jira yadina tatana oromia fudate ya shimallis mafi fiqadu fudate commissioner ararsa fudate warra boti gada kharrayu ajese hatu jimati fi siminto tu fudate male motumman abijina ram fudanne an jolle akasitu bada sirritti wadatan sirritti wadatan an jollene eju kanarra fudate fiqadu tasamma shimallis abdisa commissioner ararsa mardasa fi jarasadere waliqindawe jollene jala fude leili akuma gaba juari rafude ninde jala fude akam gode gabe dubada khalen juari kijiba je dubatu taren jeen goda khaya qota deechu bakani tido khodo la hakumo litimna be kharra naka nama oromo kana yama heddu ha daga wudugatana ana nama shena qabu nama khale badir raif sirraisu dando nama difama nama gafachu dando nama mas wan balle serra baratu nama fuldura famas wan sirrau qabu dubachu dando dogogoran qabu kanarad anjuar gafa isan jolle jala fudan namni juhar Muhammad gadibe arabs an oromonni beita mambaita way khijibatun anatu arabsatu ya bada khijiba jolle sirran fune je eda juharin kijibne na kijibe eda juharin sobne na sobe akuma juhar godasan jolle na jala fudan bati sadi afurdura yachu gafuman aboti gada ajeftan je satil anga amanam ga shiram bekhwan jachun an shiraf jecha amerika ngal leveran canada da shiraf jecha ngal leveran ish shiraye changalen oromo gabrom suvingalen oromo bochi suvingalen oromo chukurso suvingalen ambar jirutiya ilmankiya hada manakiya qabenya khiya wanin oromo rajala hudda dise jirura namni jalatu hudda dise ummata oromo filadde khanin biyak galef ummatu oromo tv guyato ko adu naga adu salama adu jirura adu nagata adu kananida ummata khiya basa jetin galemale malinda be amerikan enyu na jesu galen amerika enyu terroristu galen amerika so rorro rafingalle ogu ummata ke yarrorisan hinusu echon malif kayo nangale rorisu biti kayo nangale va jesu biti kayo nangale vidu biti oromo of adu basu fingale mele odo oromoti adu dukane su fingale hingalle badadini oromoti adu basa jeetin amane gale male badadini oromoti adu dukane saje amane biyatin galen amma singalle amma soje chutinjuru sanirat oromon aduni simbate amma bota chukursa kamirrau bilisatate dalagate gandafi qodan amanti fi qedan malin odon de qodamne qoda si arkate ummanni khiyallen
kaninan keessa dhaladheen dildilli isaa hojjetame karaan isaa hojjetame bishaan isaa bee ummanni kiyya godina harkachuu qabu harkate Harargeen godina 7 godina 3 godina 4 taate akkuma godinoota biraatti qooda si argatte jiraachuun barbaade malee akka wayyaaneen Harargee cunqursitetti Arsii cunqursitetti Wallagga cunqursitetti Shawaa cunqursitetti naannoo biraa hunda cunqursitetti an cunqursuuf himi barkaniin gale. That is not my vision. That is not my goal. But Badhaadhinnis kanatti amanajee namanneesi. Ammoo guyyaa Jawaari irraa ijoollee halkan leellii guuran ka Jawaari inni ka jibda jee ana. Arrammoo dhiifaman gaafadhaa jechuun maqaa Rabbitiinis maqaa Oromootiinis maqaa ilma namaatiinis. Dhiifama. Nika jibdeen isaan jee akka inni kijibin ammoo jarri nagarsiise jechuudha laal Rabbiin addunyumarra si garsiisa gisee ati dogoggorti. Halkan leellii ijoollee tana na jalaa fuudhan jechuudha. Leeli mucaan Muhyiddin ja'aniin kun dhalataa Jimmaati hangaana nabiyyi jaaladhu beeka. Hanganan party badhaadhinaa jaaladhu beeka. Warraaqsanan godhaa ture Harargee tana shaneerraa qulqulleessuu fi qaama biraa hundarraa qulqulleessuu fi Harargee siigee qawweeniiti misooma deebii naggada deebii jee nama keenya hararra dhorkurratti waaniin an walga'iin an geggeessaa ture hunda dhaabbatee na dhageeffachaa ture mucaan kun. Mucaan kun duuba najjeessu dide. Maaliif hangaana nabiyyi jaaladhu na beeka. Maaliif hanganan paartii badhaadhinaa jaaladhu na beeka. Maaliif hanganan ummata Oromootiif quuqamu na beeka. Maaliif hanganan ummata kanaaf laalaa qabu na beeka jechuun bakka hojii hojjanne hunda amma 3 fi baatii 7 mucaan kun na hojjete. Tika khiyyatee eegumsa khiyyatee yoo hoteela seenne inni beeynaan jee nin bahan taa inni naan je'uun ta'a bakka nyaannu hundatti isaan na eega Rabbii gaditti tika khiyyatee mucaa kanaa na tursiisaa ture jechuudha. Akkuma Jawaar jalaa ijoollee fudhatanitti mucaa kana gaafaanan ajjecha abbootii gadaa karrayyuutii fi hattummaa isaanii tasimintoo har'a 2,000 seente. Tajimaa arraan tana isaa keessaa dhawaa ku jiran tana. Taniif arraan tana lafa kana shabachabu jiran tana. Ta arraan namaaf osoo ta'een bulukeeta eebbifamuuf isaan bakkayyuu rifaana muran tanaaf lolu san isaan ammoo maal godhaa turan jechuun mucaa kana halkan leelii walakka wayi dubbadde hin dubban namaan na dhagaa diinaan na dhagaa eenyu diinni kiyyaan diinaan qabani. Andina kabu yon andina ifite male mucha kana alkalleeli jolle ne idu wajji kotu baajani patron la fidani jolle njala diddechu ifi mudiden challise malif Jawaari ni kale akkas je arragamiti ni fi Oromotti je challisa ko zajan addunyu marratti mire ya Jawaar Kenya Jawaar Muhammad ya obole zakay na tifakkaate nin dogoggore na dogoggorsiisanii dhiifama bakka jirtu dhiifamni kiyya si haa gahu ta'u bolummaa osoon hin duune tana dhiifama siin jechuun barbaadaa jechuudha. Hundi si immoo jilba kee jalatti fi faana kee jalatti deebi'uu teessi. Niin arkee wanti sammuun qabdu yellaatamu kanan qabdu wanti hunda si immoo Rabbii si jalatti deebisuu taati. Rabbi urmin si atursiisu Oromiyaa tana amantee mootti gadin deebiin yoo dhuftellee immoo waa jijjiira dhaamsuma kiyyaati walumaa galatti jechuu kiyya. Siifuu galaati gizeen akkanatti gingiigu siif galalaal gizeen namni beeytaa hiccitti waa namaa himuu badu ni gingiiga. Gingisu ni beeytanii yaa Oromoti gingisu ni gingisaa beeka. Ani Jawaari yoo jaariiroon qabu Jawaari sin jaaladhu ankan hin jaaladhu Abiyyi kan hin jaaladhus paartii badhaadhinaati
ammas abijinen jaladha partii khiyya kabadhaadhinaanan jaladha hattuu fi warra immoo carraan nu ga'e jee taranyaa ta'ee arra saaminsaa fi ajjecharra taa'e kana hanga du'atiyyaattiin balaaleeffadha jechuudha. Qorannaa Haacaaluu Hundeessaa fixeetiin jira isiniifiin itti dhufuu ta'a sanii saktanuma akka abbaa gadaa harrayyuuti. Akkuma gaariittiin isin dhufuu ta'a Oromoo quba qabaadha. Oromoon tun gowwaa gara baleessa silaa nama awwaaltanii taaziyaa teessan dukkaana kaayyattanii shuumoo afaaniif facaafachaa jimaa nyaachaati rabbiin ifisni sinaa barsiisu. Laal warri jaarraa awwaalee taa'ee nyaatu kun warri qelemoo qilxuu awwaalee taa'ee nyaatu warri Taaddasaa Birruu awwaalee taa'ee nyaatu warri jeneraal Waaqoo Guutuu awwaalee taa'ee nyaatu warri qabsaa'ota nadhii gammadaa awwaalee taa'ee nyaatu kun warri taaziyaa bartan kun rabbiin ammoo onnee teessan isin haa jijjiiru dhaamsa obbolummaati tun tajibbaa takkaatiin isin arrabsutti isinuma haa jijjiiru nuti jijjiiramne isin haa jijjiiru rabbi onnuma teessan tanaa'u mee rabbi isin haa jijjiiru yaa Oromoo rabbi isin haa jijjiiru jabaa keessan awwaaltanii ol galtanii rafuurraa rabbi isin haa jijjiiru. Taaziyaa teessanii kaatanii rafuurraa rabbii isinaa jijjiiru. Maaf du'a namni yoo taaziyaa taa'u taate? Maaf qabsaa'oo namni yoo taaziyaa taa'u taate? Jootanii miti bar ilmi namaa kun jootanii niiraatti naqanii daleessisan. Jootanii tana takkana dhawan tana karaarra teessu tana gartanii takkana kubbaan taphatan tana Oromoon jootanii miti bar kan niiraatti naqanii daleessisan. Jotanii miti nuti. Niiraanuu kannanii nun daleessisan nuti. Nuti shanyisanii miti. Ummata sanii miti nuti. Nuti abbaa biyyaati. Diqaalaan nu taphachuun qabdu. Shayxaanii nu taphachuun qabu. Nuti bara abbaa biyyaati. Maaf namni nu taphata. Jotanii taanee bakkayyuu ustaanii taaziyaa teessanii shuumoo afaaniif facaafattanii karabaattaa kaayyatanii akka kiyyaa kana dhuftanii ganamaa gagala bubbaatanii maal fiddan? Tana isin beekaniif fincaan afaanitti isin fincaanan. Maqaa isin beekaniif. Oromiyaa tana namni tokko kan pirezidanticha jaalatu hin jiru tokko. Dirqiin baasan namaa dirqiin walga'ii. Gaafa isaan dhufa jaan uleen nama waliin qaba malee namni tokko kan namicha kana jaalatu jiru sangaa deemu kana namichuma jaalatu namni tokko akka jiru Oromiyaa guututti. Wallee falaanii namicha nyaachise tanaaf jiraachuu jira malee namummaa tokko kan isa jaalatu jiru Oromiyaa tana kanuma abaaru bakka deemtu kan dhageessu. Haay maaf nama abaartuun bultaati. Maaf nama abaartuun jiraataati. Hattuudhaan jiraataati. Bilisoomee jecha. Saamtuudhaan jiraataati. Bilisoomee jecha. Kijibduudhaan jiraataati. Bilisoomee jecha. Ajjeefamaatti nama bulukee ta'ee bisaa ooluun jiraataati. Bilisoomee jecha. Eenyuun jiraataati. Maaliif jiraata? Maal taatee jiraata? Maali faayidaan kee? Bulukee taachala moo si chala? Kan dildilaa chala moo si chala namummaan? Mana barnootaa chala moo si chala? Yoo ati jiraatte barattaa bara. Yoo ati jiraatte daldila sanirra deemtaa bara. Yoo ati jiraatte bara ililliidhaan urgaa argartaa bara. Maali ililliin? Maali kuduraan? Maali muduran? Maali kun? Citaadhaaf jiraataati. Shanyiittee dhumu jirti. Ummanni kee dhumu jira. Ummanni kee hidhamu jira. Ummanni kee dhabamu jira. Maali jiruun teeti? Ililliidhaa jiruun teeti. Bulukeetaa jiruun teeti. Rifaana muruudhaa jiruun teeti. Maal kana naan adda? Maal taatee kana naan adda? Bulukeeta goojjoo keessa galuun siin jiru nagaan. Qeetam qabda cinaaqsan si harkaa fudhamte onni siisuunti harkaa fudhamte gursun bombaa si harkan jirtu baabbilee cinaan si harkan jirtu lafti kee si harkan
harkan jirtu malati onni kayse harkan jiru godinni kayse harkan jiru ummanni kayse harkan jiru mali jirunke enyuf de jarrandre malif de jarrarre enyuf de tadasarre enyuf de elemore malif de wago guture enyuf sif dabar suf du university dabar sufi miti sif woye suf di male sitam me sufi miti hatu buluketa hatu simintotif gabromta hatu dantitif gabromta hatu miliena male namandu bisnef gabromta malet sitti fakkatte nuti kaysa senne garre ila huddusi kaysa bane ish akane dubachu jirra si fakkatte afani huddusi kaysa ulyane kaysa gaddachane lalle garre dubachu jirra yo dune summata kaynya time nu yenne mal qabdat yom namatati khobe qabdamo mana qabdamo ifa qabdamo dandi qabdamo bishan qabdamo jiro qabdamo mal qabdati me mal qabdati injira chujirta ona ana gara ana kaisa unda mal qabdat me mal qabda ya romonati me mal qabda me khamisi foyawe khamisi raj jirami giro jotani nirati nakani aso sisan indagefatin nutu uddusi afani olsene afani uddusi gaddachaya arke jira wantana wani sintate nutu arke natu arke kaleso gunjuara baru dukumani na baru ature hogun shade baru dukumani na baru ature arraso gun hattu oromia kokortenya atte ummata si adjeste bulukete pistutada hattu siminto hattu jimada hattu ajeftu namada oguna baru dukumani narke na baru jira na wal kita gartet kaysa galedi nisam fakkade wajji jirade wajji hojjede wajji dalage wani simpatu finchansi be khaybaran wani simpatu hattu buluketa dana hattu siminto tana hattu namanyatu tana akkasinyata muyaddin abba jihad ilma jimma dalata jimma hangasa ajesi janini jaladite miliana sadisi khanina janini jaladite lafa adama si khanina janini jaladite biyala barnota komando si ergina janini jaladite mucanku mucaka ti dugaf dubachu jira dugaf dalagu jira hanga wajji dalage amasadena namenya radde daga akam gone mucaka najesa je nama kuda shani olti me wari sajarin andati nimne selanati me kata ni siniti me ne nati nimne amanda go ujira nama kuda shani olti me aranati mujira nama namni kumunuti kada engada jatu khaleda arra namni adda undinati mujira ajesi jani isa najjesani ummata dugan jalan hattu abi ajeste ango barbad hattu masara senu fetu hattu ummata sabasab lammi ficciste shane khijiba jarte ummata ficcisistu hattu motumma tana jeeku jirtu hattu nagay motumma kana dorku jirtu hattu biyya tana jeeku jirtu muyaddin ajese nu ilmajani malif guyya wati kodura shafi nama jamu nama ilbabur bulcha ture bulcha godina ilbabur nama ture nama nagenya oromiya irra ture
hamma jirra kay parti badadina debi isa sanif egdu godani guyawati qodura isa ramadani wan kana yonni wan isan janne kana shafittime shafin kun abiyi wal beka ilma gandati ilma qayati abiyi nulaga ka mutakana janne mutakana qararra ballaysu nujanit mutakache qatara chapsan jechu mutakache qatara chapsan jechu tujjara hojji morawe dachi namarran namatti shuguti baafate duwe tun tirrikti ango qabachu fi haqanutti ma turaninu hunjacha turaninu takkuma jechuudha tirrikt drama juwari tu achalu ajjese jecha turan sanke isa takkuma jechuudha drama drama achalu juwari ajjese jecha turan sanke isa tunis takkuma jechuudha muchagana tujjara hojji be shuguti na muyaddin namni na hojji muyaddin agare muyaddin nama shuguti nama baafatu miti nama jarjaru miti muchani ilma jimmati jarjaru nama naamusa qabu nama biyyatanaaf adooddi qabu nama abiyyi jaalatu nama paartii kana jaalatu muchagana qatara cabsani tujjara hojji gabbeel farratti nama hojji shuguti baafate ajje asoosama kijiba uuman jechu akkuma amma shaneen halella kenya dedebde baqacha nama fixaa jirti jan shanee tamiisin baqachu jira isini baqachu jira yaa kijibdu shanee tamiisin baqachu jira biyyatana waliin jirra dubbii kuba qabna an miseensa baarlaamaati haqaan kuba qaba shanee isin baqattu garreemo tam garreeme isini shanee baqachu jira mo shanee isin baqachu jira dhuguma walitti yaa'imnu akkanuma kijibani jechuu shanee baqattuutu ummata fide no shanee jarri kun jaareetu ummata fitu jira shanee maa jaalle maarooti miti ka ummata fitu jirtu የአማራን ህዝብ እየጨፈጨፈ ያለው በዘሩና በማንነቱ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንትና የክልሉ የብልጽግና ቢሮ ኃላፊ አመራሮች ናቸው እንጂ ሸኔዎች አይደሉም በእነሱ የተቀናበሩ ሸኔዎች ናቸው ግድያውን እየፈጸሙ ያሉት ነገ ቢሞት ጸጸት እንዳይኖርብኝ እቺን ልናገር yes እውነቱ ይሄ ነው ሁለት አይነት ሸኔ ነው ያለው እውነተኛው ሸኔና ሳቦታጅ ሸኔ ነው ያለው ሳቦታጁ ሸኔ የሚመራው በኦሮሚያው ክልል አመራር ነው የኦሮሚያ ክልል አመራርና የኦሮሚያ ክልል ብልጽግና ቢሮ ከነ አመራራቸው ከነ ካቢኔያቸው ካልተፈረካከሱ በቀር በጭራሽ ሞት ግድያ በኦሮሚያ ሊቆም አይችልም እንደው እቺን ተናግሬ ነገ ጠዋት ልሙት ጸጸት የለብኝም ነ ስለምናቅ ነው ምንናገረው ስለምናቅ ነው ምንናገረው የሰው ነፍስ ያንገበግበናል ቋቅ ብሎናል መግለጫ ሰልችቶናል ያዘም መግለጫ ቋቅ ብሎናል እኛ አንፈልግም ያዘም መግለጫ ዱንካር ማሳመሪያ ልንሆን አይደለም ወደ ኢትዮጵያ የመጣ ነው ንጹሃን ከግድያና ከስርቆት ለማትረፍ ነው ወደዚህ ሀገር የመጣ ነው ማንንም ለማጀግነን ማንንም ለማጥፋት አይደለም በፍጹም የብሔር ብሔረሰብ እልቁቶችን ሁሉ ተተምኖ ካልኩሌት ተደርጎ ተቀምሞ እየተሰራጨ ያለ ከኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት ጽሕፈት ቤትና ከኦሮሚያ ክልል ብልጽግና ቢሮ ነው እየተሰራጨ ያለው እዛ ላይ ያሉ አመራርና አካሄዶቹ ሁሉ ስርነቀል ለውጥ ከነ ካቢኔው እንዲህ ካልተገለበጡ በቀር መቼም ሞት አይቆምም ቃሌን ለምድር ለሰማይ እንዳበቱ
hanga jarri kun achirraa mulqabnet hanga jarri kun hidhaan seennet hanga jarri kun lubbuu dhabamte hundaaf hin gaafatamnet hanga jarri kun daba isaan hojjetaniif hin gaafatamnet nageenyi Oromiyaa keessa dhufu ta'u tokkollee hin jiraatu jechuudha. በፍጹም አይኖርም። ይሄ ኦሮሞማ አይደለም። ይሄ የኦሮሚያ ጉዳይም አይደለም። አይደለም። ዶክተር አብይ አህመድን ከስልጣን ለመጣልና ዶክተር አብይ አህመድ የአማራም የኦሮሞም የሌላም ብሔር ብሔረሰቦች እንዲጠሉት የማድረግ የተወጠነ ትልቅ ሴራ ነው። አብይ ረዱ ማን ውድቀቀው ሽራ ጀርኩ ነው ጀቻ ጅሩ ካኑ ወኸጅሩ አንገረ ቀበደንዱ ባሰንዱ አና ከሌ ሙጫኔ ጎጀስተኒ ቡሩጎነ መቆታ ነጀሳ አዮን ዱኤስ ከነጀሱ ሽመልስ አብዲሳ ፍቃዱ ተሰማ ኮሚሽነር አርሳ መርዳሳ ከናላ ኸቢራ ቶኮ ዲናን ቀቦን ወሪ ናኖ ኦሮሚያ ረደለ ይደን ሁንዲ ከነገኘ ወሊ ቀምኑ ጀባዳ ወጀዳ ወሪ ጎዲን ረጅርተን ሁንዲ ቁልቁሉ ረጉዱን ከይሰን ረጉዳን ከይሰን ወሪ አና ረጅርተን ሁንዲ ረጉዳን ከይሰን ነጋ ቀብደን ጫሳን ጀራ ቶኮ ቶኮ ንጅርቲ ኤኙ መቃዳም በይና አሞ ወሪ አና ቡልቹ ጅርተን warri godina bulchu jirtan warri oromiyaa irra jirtan warri federaala jirtan warri ilmaan oromoo taatan kawalquba qabnu kan nagaa olii qabnu ammallee jaalalaa fi kabajaan oromummaa fi isinii qabu akkasuma jirti hattuu fi isin tokkoo miti kun hanga nama xiqqaadha oromiyaa irraayis mataadha bilchiginnaa biiroo irraayis mataadha isaa fi caasaas inni jaarrate irraa haasa'u jirra ifittiin makinaa galani dhufe waliin isin fuduuta kutuuf teessanii dhaamsa obboleessa moluu keessanii kana laala amma laaftumattiin isinitti maa beek galani isin fuduuta waliin jarri kutuudhaaf qarreerra jira ni kutaa jarri kuduuti ay Hasan Ali ni kutee Junaidi Saddoo ni kutee achi booda firootonni hanga Junaidi Saddootti ni kutee achi booda khadufe ilmi jimmatis enyu doctor enyu ka ambassador Australia ture ni khute achi booda lamma magarsatis ni khute huni sangaan numa khuta sangaa hojii khutu yoo barbaadan hada isatti dhadhaa hojjaatani hanga numa deebisan ni khuta hanga ni khutu mo oromummaa jabeeffadhaatan isiniin ja'u hojjedha hojjechuu baannaan isin dhawa beeku caasaa taayyeeti isin caasaa lammaati amma duratti caasaa taayyeetii fi duratti caasaa taayyee duratti caasaa lammaa caasaa xayyibaa jaanii nama dhawan amma jijjiiramteeti caasaa taayyee caasaa hangaasa jechaa nama dhawani beekta eeggadhaa jechuu kiyya maaliif du'a lammaatii fi xayyiba jalaa baafattanii du'a kiyyaa fi taayyee irratti hin du'ina maal taayyeen nama hayyuudha nama oromiyaa bulchuu danda'u nama Itoophiyaa bulchuu danda'u taayyeen jaalala uummataa qaba taayyeen haqaaf hojjeta gandummaan qabu hattummaan qabu qulqullu laala harkisaa laal wanni akka fadhetti waan fadhe dubbatuuf taayyeen net laal anamma khitaaba rabbii dhawadhu yoo jaan hattuun oromiyaa keessa jirre tokkoffaan eenyu yoo jaan taayyee fi dhawadha because I know him qulqullu nama ganama dalagaa seenee galgala dalagaa irraa ba'u hanga hojii hojjan anu kasit taa'een beeku biiroo keessa haquma himna halal teenyaa simneetuma tanamaati simnaa mire an akka taayyee takkaa biiroo keessa taa'utti takkaatuma biiroo keessa taa'een beekun haqni kana ammoo naaf isa wanni olii fidaa oromummaa haqa dhugaadha taayyeen nama oromiyaa bulchuu malee takkaa bolola aangootiif qabsaa'een beeku taayyeen oromummaaf malee Itoophiyummaaf malee sabaa sablummaaf malee takkaatum takka maqaa firraa sodaatanii namni isa jaallatuuf gurbaa dhabamsiisuuf adan ammoo rabbiin namaa rabbiin addunyaa rabbiin samii rabbiin dachi taayyee dhabamsiisuu hin dandeenye
rabbiin hundaa'oli hangaasaa dhabamsiisuu hin dandeenye. Ammoo mucaana eeguu jirtan. Ajjeesi jettanii isin jalaa dide. Miliyoona sanitti kannitanii fi isin jalaa dide. Lafa adaamatti si kannina jettanii isin jalaa dide. Biyya alaatii komaandoo si ergina jettanii isin jalaa dide. Muhaddin Abbaa Jabal ilma Jimmaa Abbaa Jifar mucaa murata nama haqaa halkan mataa dhooytanii ajjeestan jechuudha. Akkasiin dhiiga saree godhuuf dhiiga saree godhuuf abbaa qabeenyaa hojii beekas ta'e jettanii olola ooftanii jechuudha. Yaa hattuu abbaa gadaa karrayyuu ajjeefte. Yaa hattuu Jimaa naggatu jirtu. Yaa hattuu simintoo kuma lama deeyte. Yaa hattuu haa'umda. Yaa hattuu soogiddaa. Yaa hattuu gaazaa. Yaa hattuu uummata Oromoo Goontanaamaa gootee hidhafitte. Yaa hattuu kofaltanii uummata keenya hawleen baasan keessatti harka dhoochisifattanii propagaandaa televiitan jechuudha. Uummanni isin hin jaalatu. Anaa isinitti hima uummata hawleen baasan uummanni isin hin jaalatu. Isin waan fadhu uummanni. Harka teessanillee hin fadhu uummanni. Jibaan ammoo uummata dura baatanii harka dhoochistanii uleen yaa'aa jirtan ammoo guyyaan keessan namni nama tuffate ni tufama. Sirri dhageeffadhaa kana. Nama tuffachuun tufamuufitti. Si fakkaatteeti uummata tuffattan malee isinif fakkaatteeti hayyoota tuffattan malee isinif fakkaattee uummata dhugaa dubbatu tuffattan malee isin tufamuuf teessan. Tufamuuf teessan qabiinaa ta'an arguuf teessan jechuudha. Tufamuu keessan kana. Hattuu biyya bulchaa isin hin jenne malee nama jeesaa bulaa yoom isin hin jenne. Biyya bulchaa fi nama jeesaa bulaan takkaa miti bar. Biyya bulchaa isin hin jenne malee yoom nama jeesaa bulaa isin hin jenne. Nama jeesaa bultan hankanuu wiskii biifachaa akka waan shittoo taatetti. Gidiraa Oromoon isin jalatti agarte kafaluuf teessan seenaadhaa fi yeroodhaanis ancheenaan qabu. Biyyaayis baqachuun taa'u. Ummata kanaa jechaan galee malee waan hin galeef hin qabu. An ummata Oromoo jechaan galee Oromoof haqa dubbachuuf hin galee Oromoof qabsaa'uuf hin galee Oromoof qabsaa'urraa ammaas abadanuma du'een qabrii Muhaddin seene san seena malee abadanuma kijiba keessaniin qursii isin jala qabee abadan aduun naadhiitee naan bareedu. Abadan yoo hireen xiyyatana taate asuma du'een qabrii Muhaddin seene san seena malee abadanuma qursii isin jala qabee abadanuma isinii kijibee uummata Oromoon boochisuun. Abadan ana booyeetu amalee. Abadan yaa nafxanyaa irra caaltu. Yaa hattuu wayyaan irra caaltu. Yaa diina gurraacha. Ka ummata keenya gidiraa agarsiisu jiru. Halkanii guyyaa ummata keenya hidhaa jiru. Halkanii guyyaa ummata keenya dhabamsiisaa jiru. Yaa sangaa. Yaa booyyee ummata keenya irra taa'e. Yoo ati gidiraa tanan kafalle ni garraa jechuu waliin. Hattuun amma booda isa faarsitu jootanii niiraan kafalamtuu fi akkasitti hubadhaa Oromoon. Amma booda namuma namicha booyyee kana faarsu. Amma booda namicha booyyee dheeraa fi booyyee gabaabaa faarsu. Hattuu jootanii niiraan seentuu fi akkasitti hubadhaa. Maqaa isaanii hattuu jootaniidhaa. Jaa baasaaf Oromoon amma booda. Jarri kun jara seera dhiyaachuu qabu. Jara hidhamuu qabu. Jara lubbuudhaa fi ajjechaa uummata keenya irra ga'u jiru hundaan gaafatamuu qabu. Jara heeraa fi seerri irra dhugoomuu qabu. Yoo heera qabaatte abiyyi keenya uummata kanaa uummata si jibbisiisaa jira. Ati fi unagarre qarxaasa si godhani. Si dhamaasa wallee waan si dhamaasanii nu ifarkuttuun jirtu Abiyyi Ahmad Ali. Sitti mujjirraa nu dhagayatis. Ifarkaan jirtu Abiyyi Ahmad Ali atis.
wanni ati halkanii guyyaa ifaajjuu isaanii udaanitti dibuu jira project ati ganamaa galgal ati helikooftariin deemnaan jarri helikooftariin deema akka waan qoosaadha Oromiyaa tana keessa makiinaan deemaniin beekan jarri Karuma Oromiyaa kana mee makiinaan kam deemta jaagaafadha gaara mul'ataa dhaquuf helikooftariin dhaqa makiinaan hin dhaqan rakkoo uummataan beekan Haramaya dhaquuf helikooftariin dhaqan rakkoo uummataa daandii karaa dhangaggoorra jiru kanan harkan Cinaaksan dhaquudhaan helikooftariin dhaqan rakkoo daandii karaa cinaaksan jirtu tanan harkan Jimma dhaquudhaaf uummata ganama baasanii halkanitti dhaqan daandii kanarra rakkoo jirtu narkan ummanni eska macheno kanta garannasu helikooftari zo meedut yenugusaan beetasaboon meedut Dr. Abiy hengileslina eska mache ila yoom sitti qotanii aan warri kun hay ati muumicha ministeera keenya helikooftari tokko miti kudhanii nu deema biyyi keenya rakkoon qabnu kana Inde bulchaan naannoodhaa faanu qotaa si godhee helikooftari kireeffatee deemaa bakka qamadii dhaaluuf helikooftari mana barnootaa eebbisuuf helikooftari daandii eebbisuuf helikooftari Inde maallaqni bahu kun hangamii sitti qotaa jiranii nagartuuyi hay ummata keessa deemaa jiran ummata bulchaan jiran hin agartuu hay Inde ati helikooftari deemte helikooftari yaa jarri qotaa akka waan keetii tokko yoo ati private jetti kireeffatti private jetti hin deemu karaa irra dhawaa jarri Inde Dr. Abiy jarri kun qamadii gabareen keenya qonnaan bulaan keenya kophee osoo kaayetiin facaase kan daandii hin qabne facaase bulchaan isaa kan naannoodhaa akkamitti helikooftariin dhufee isa dubbisa tuffiidhaa miti kun Dr. Abiy ajjechaa miti kun Dr. Abiy bulchiinsa kee jibbisiisu miti kun Dr. Abiy Inde ilaalteen gartu moosii ayyama kanneef Dr. Abiy nutti migaa isaan biizinesitti bobbaana situ hojjechiisaa jira waan kana nutti migaa Isan biizinesitti bobbaana gaamana dubbii wal dhabaa jirti nutti migaa Dr. Abiy kami situ akkas jechaani jiramoo maali hay televizyiina irratti wanni ati jettu hattuu balleessina jetta kaati aangorra dhiistu hattuu baay'eestu ummataaf amanamaa ta'uu qabna jetta ummanni ati aangorra keessu ummana lafa manamoo miti ati qusannaa jetta kaati aangorra keessu qusannaa balleessa Dr. Abiy dubbii kana sirriitti naalaali jechuudha amsa kana Dr. Abiy nagaa bakka tana sadeen kana si gaafachuuf taa'e duubaadhaan paarlaamaa keessatti Dr. Abiy adduma baasta dubbii kana malee wal dhisnee jaanu Dr. Abiy asi jaaladha paartii kana jaaladha sifi paartii kanaaf gale malee an jinnii kanaafi karkarroo kana amaneen galle siin amanee gale malee karkarroo guddaas xiqqaas eessattuu beekaanii Sijecha gale biyya kanatti sijecha aarsaa kana kafalaa jira sifi ummata kiyyaaf aarsaa kana kafalaa jira ati fi ummata wal dhabsiisaa kan jirtu karkarroo xiqqoo fi guddoo kana si hojjechiisaa jira moo maali rakkoonsaa himiyaa Dr. Abiy nutti matatti simi yoo ati hojjechiisuu jarri kun abdiilee irra badii hojjete moo abdiileetu isaan irra hojjete eenyu badii hojjete jarri kun badii abdiileen hojjete ol hojjechaa jiru ba Dr. Abiy siigalaa dubbiin kun jarri kun Dr. Lammaa olii badii hojjechaa jiru ba Dr. Abiy dubbiin kun siigalaa Dr. Abiy jarri kun waan Lammaan bu'ee fi jarri kun bu'uu dideef wal cinaa kaa'een misaanii dhabee bar Dr. Abiy sumaa jechaa jira moo akkami dubbichi amma gaa walitti dacha'uuf yaana Dr. Abiy Sijaladda partii kana jaladda partii fi sittiin qoosaan barbaadu dubbii kana moordanu baasi Dr. Abiy rakkoo Lammaan irraa bu'ee ka hammeeyse kamitti rakkoo san irratti aangoo san irra ture Lammaan Oromiyaa irraa bu'ee rakkoon fooyya'ee kam agarree gurbaan kun amata afur ture jarri kun amata afur Oromiyaa irra ture Lammaan irraa hammeeysan moo Lammaan irra fooyyeessan abdiilee meeqaa gara gaggale isaanii fi abdiilee kamitu badii irra hojjete
Eshi naannoo Amaaraa aangaa'ota pirezidantii jahatu jijjiirame. Eegaati aangoo qabatte eegala ammaan bu'ee gaddurraa eegali. Aangoo pirezidantii jahatu naannoo Amaaraarraa jijjiirame. Keenya kuni nabiyyii ta'e moo maali Dr. Abiy maaf dhiiste? Maaf Oromoo kana tuffatte Dr. Abiy? Maaf jara eegizee jijjiirtu kana tokko jijjiiruu maaf si tulfaate Dr. Abiy? Maaf si tulfaate Dr. Abiy? Dubbiin kun lafee laagaa danqarte na ta'ee jira. Akka warra Jimmaatti haasawaa jira beeka. Lubbiin kun dubbichi kun lafee laagaa danqarte na ta'ee jira Dr. Abiy. Na beektaan siis taanaan sirraan deebi'u. Rabbi qofa sodaadha. Lubbuu kanaas Rabbi qofa na keessaa fuudha. Anammoo Dr. Abiy Rabbi ragaa kiyya Rasula kiyya sallallahu alayhi wasallam Nabi Muhammadi booda nama akka keetti jaaladheen qabu. Nama akka keetti dhageeffadhilleen qabu. Nama akka keetitti ajaja isaa fudhee hojjechaa jirulleen qabu. Directly indirectly. Ati biyya kanaaf dawaadha. Ati biyya kanaaf fawsiidha. Ati biyya kanaaf qoracha. Dr. Abiy tuqaa kee hin barbaadu. Nama si tuquufillee obsan qabuwan. Eenyuyyuu taanaan. Jara kana ammoo duuda keetirraa buusi. Jarri kun ummata sirratti kaasaa jira. Ummata si jibbisiisaa jira. Saba biraa si jibbisiisaa jira. Sirratti fonqolcha yookiinis revolution gaggeessaa jiru jarri kun. Siifin galle. Dr. Abiy blind spot sittaatee jirti dubbiin kun. Siifin galle. Jarri kun si buusee aangoo san fudhachuu barbaada. Wal ijaaranii jiru. Jarri kun sirratti hojjechaa jiru. Jarri kun qaama hidhate kan biraa jaarratanii jiru. Jarri kun si dhabamsiisanii aangoo fudhachuu barbaadu. Caasaa hunda jaarrataniira. Dr. Abiy obsa kee fixadhuu tarkaanfii fudhu. Yoo tarkaanfii fudhachuu baatte immoo akka isaan akkana godhaniif siitu ajaja kannaa kan jedhu irra dheeynaa jechuu akka Oromootti. Maaf torbaan lamaa dura Wallaggatti boonyee arrallee kaleessa Wallaggatti maaf boonyaa? Shanee miti kan ajjeesaa jiru. Maan farattata Dr. Abiy? Al farattata የለም ከታች የሚመጣ ሪፖርት እያመንክ ነው። ውሸት ነው። ከታች ወደ ላይ የሚመጣ ሪፖርት ውሸት ነው። ዶክተር አብይ አትመን። ገዳይ ያለው እዛው ነው ቢሮ ውስጥ። አስጨፍጫፊ ያለው እዛው ነው። ኪጂባ ሪፖርት ጀርሲ ከኑን ኡመተ ዱረቲ ፊነጀይስን Ummanni Oromoo si jaalata, ummanni Sidaamaa si jaalata, ummanni Somaalee si jaalata, ummanni Amaaraa si jaalata, sabaa sablammiin si jaalata. Maal rakkoon kee? Jara si kijibu kana riippoortii isaanii dhageessee ummatatti hin dubbatin. Jarri si kijibsiisaa jira. Jarri qalbii ummataa keessaa si baasaa jira. Jarri onnee ummataa keessaa si baasaa jira. Arra isaanii arrabsaman siitu arrabsamu jira. Arra isaanin jibbaman siitu jibbamu jira. Nama sitti mun qabdooti. Si kabbabanii gurra ummataa si tuuchanii waan isaan sitti mammalee ta'u ummataan dhageessooti. Mee isaan dhiisi baalee dhaqiitii ummata mariisisi waan addaa dhageessa. Isaan dhiisi jimma dhaqii ummata mariisisi waan addaa dhageessa. Isaan dhiisi Harargee dhaqii mariisisi waan addaa dhageessa. Isaan dhiisi Shawaa dhaqii mariisisi waan addaa dhageessa. Isaan dhiisi Wallagga dhaqii mariisisi waan addaa dhageessa. Dr. Abiy maaf gowwoomta bakka kanatti Dr. Abiy. Benefit of doubting jiraachuu qabaabi Dr. Abiy. Maal taate? If I were in your shoes, I know what to do. Osoo ani bakka kee ta'e I know what to do. Maal taate ati? Ummata Itoophiyaa hunda si jibbisiisaa jiranii bari nagartuu.
ሲጅብሲሰን ሶማሌ ሲጅብሲሰን አማራ ሲጅብሲሰን ቤንሻንጉል ገረና ጋምቤላ ሲጅብሲሰን ኡመኒ ሲመርሳ ጅራ ከሲጅቡ ባየቻ ጅራ በር ስፔሻሊስት ሐኪም አይደል እንደ ያሉ ዶክተር አብይ ሐኪም ይገኘ ከስፔሻሊስት ጀዴ ኡመኒ ሲፋርሲሰን አራንተነ ሲንጀቻ ጅራ ዶክተር አብይ ማፍ እንደገፈን ሞተ ከነ ሜጀራ ናኖ ከነ ዲሲቲ ፕሮግራም ከቲን ሰገንታ ከቲን ከይሳኒን በይን ኡመታ ወልቀቢ ኡመታ ወለርጊ ዋን ኡመኒ ሲቲ ሙዳጋው ሲትልፋታ ኡመታ ራሲ ይደኒ ኮባ መሰረስ ይገልቸኒ ኢሳን ኡመታ ዲያቻ ዋን ኡመኒ ጀዱ ኢሳን አንቢሳ ታይፊ ፈደን ሲቲማ ሲፊ ኡመታ ገራገራ ሲጎዳ ጅረኒ ይነገርቱ ከና ሲተበቻሽሩ ሰው ስንት ሰው እስኪገል ነው ፕሬዝዳንት ሆኖ መቀጠል ያለበት? ሀገነም የከፍቶት ፕሬዝዳንት ይተይፉፉቃ በክራይቴሪያ አለ በህገ መንግስት አንብቤ አጣሁኝ። በኢትዮጵያ ህገ መንግስት ውስጥ ፈልጌ ስንት ሰው እስኪሞት ድረስ ነው ክልል ፕሬዝዳንት የሚሆነው ብዬ ስፈልግ የክልል ፕሬዝዳንት ፌደራል ማውረድ አይችልም የሚል ቁማር አለች እዛ ጆከር የሚጫወቱበት ማለት ነው ቲፒኤልፎች ነው። የፓርላማውና ፌደራሉ ማውረድ አለበት። ክልል ህዝብን ሰላምና ጸጥታ ማስከበር ካልቻለ በመሃል ገብቶ አስሮ ሁሉንም ማስወረድ አለበት። የህግ አብዲሌ ላይ ካልሰራ ለምን ሽመልስ ላይ ያሰራ? አብዲሌ ላይ የሰራው ህግ ለምንድን ነው ሽመልስ ላይ የማሰራው? ለምንድን ነው ፍቃዱ ተሰማ ላይ የማሰራው? ምን ስለሆኑ ነው እነሱ ከአብዲሌ ይበልጣሉ? በዘር በሃይማኖት በምንድን ነው የሚበልጡ ከአብዲሌ? አብዲሌ በዲን ወጀቴፍ ኦሶኒ ፍጨፈን ኢሳም ሙርቴሲን ሂዱ ነው ደደመ አንጎራ ጉዙ ነው ደደመ ከንጀኩም ማደደበማ የትኛው ግን ያለው የተለያየ ግን ነው እንዴ በአንድ ሀገር ውስጥ ያለው ለምን ዶክተር አብይ ራስ በመትሰራው ስራ ህዝቡ ወደ አንተ እንዲጠላ እነዚህ ሰዎች ቁማር እየተጫወቱብ ነው። ኡመኒ ኩን ሲቲታባቹ ጅራ ሲፊ ለማው ካደባሰ ኡመታ ከና ኦሶ አቲፊ ለማን አደምባተን ኡመኒ ኩን ወልት ላል let me say this Dr. Abiy biranaga please oromo kumni kud afuri fi dibba afur jirtan kun please share god enough maybe an boru du danda if tan du danda I don't care ammo isiniti menduan dugajiro I'm a man of fashion I'm a man of his words kapso kanaf ingale kapso kanaf woregemen duan I don't care I always fight for the truth sharika edu dubbi bunega duftenati jijirame edu qaban I don't care ቆንቆ እቸነምኒ የሆነ ጅጅራ ሚረንካ የነን ምክንያቱም ዋን ይሰጀብዱ ይሳበኻ አንከኒ ትጫለሞ ነጀለጅራ ኦቦሌሰተ ሰኒፉ ነምኒ ኩማ ኩዳ አፉሪ ፊ ዲባሻን ጀርተን ኩን አከጅርተን ሸርጎዳ ዱቢ ከና አብይ ያደጎ ዶክተር አብይ ሲፊ ለማ ከወሎልቺሰ ኡመታ ሀቱ ኦሮሚያ ረጅሩ ካና that is my investigation ዮሲፊ ለማ ወሎልቺሱ ባተን ኢሳን ሲቲ መጠኑን ተንዳን you always advise Lemma, you and Lemma are always together. See if Lemma guyu ajirtan, Lemma daoji advice gota, one delay do is aoji ojeta, Lemma male namabira marechist. Sanifu jarrikun charrasiti matanuda in kabatu echu. So, Siti matanuda, washed Malgodu Gavan. Gare shiftata kajarani. Oromia kesa wabalesani lemma godu jira sinchadani I'm just using as an example akafa Kenya tin fayada majira maybe this maybe that fayada mani CV lemma idu lola umani lemma chirra kaste isana chirra dufani lemma miya fi ango gadise behe ati fi isana kawaliti matanani shira warida lage warahatu hana Isani sitabate Dr. Abiy Ahmed Ali Lamma uji isani adda sibase otherwise they have no chances to get close to you
foto gaafa oromiyaa hojii jiran umasan share godhan malee akkasitti maxxananii si hojii wal mari'atanii carraa deemuudhaan qaban yoo lammaan achi jiraate. So lammaa is their enemy number 1 jechuun sitti aanuuf. So they assassinated him. Ajjeesuu baatanillee politically assassinate godhan. CV inni ka wal dhoytanii fi lammaan siyaasaa keessa akka bahu godhanii isaan sitti maxxananii garee lammaa dhawanii isaan a brother at critical times itaan jechuudha. They played you. Laal akkatti si taphatan Dr. Abiy. They become a brother at a critical time. Lamma akkasi wal jaalatan kabiyyi jaalattuu fi si adda baasanii isaan ammoo obboleeyyan gaafa rakkoo ta'anii sitti maxxanan. Achi booda ati isaan mariisista isaan ummata mariisisanii isaan waan fadhan godhanii ati fi ummanni waliin argu si fi ummanni baddu dagaraadha waliin beektanii bar Dr. Abiy. Maaf kijibna Dr. Abiy si fi ummanni eessatti wal beeku ummanni Oromoo sin beeku bar Dr. Abiy maqaan si beeku malee sin beeku. Si fi lamma adda dhawanii urshoo lammaadha ta ummata keessa jiru ummata keessa dhiisanii sitti maxxananii waan ummanni dubbatu kan hunda sitti kan finne gaarii ummataa sitti fidanii hamtu ummanni dubbatu komii ifirratti hambisanii false reportidhaan jechuudha. Sida maasanii ati isaan amantee ummata kan qunnamne ummannis isaan malee si kan qunnamne gaappii uumanii blind spot hamaa kana uumanii sitti taphachaa jiru. Sitti taphachaa jiru jarri kun. I know what they play. Sitti taphachaa jiru. You know what they are going to do? Si dhabamsiisanii aangoo kee fudhachuudha kaayoon isaanii. Dr. Abiy Ahmed Ali haati eebbiste abbaan eebbise. An obboleessa koo akka raammoo xiqqoo takkatti sitti himarra. Raammoo xiqqoo takkatti kan edana jarri ajjeesuu danda'u ta'een sitti himaa beeke. Because murteeffadheen dhufe kalees itti yaadee dengaddaas itti yaadeen arraas itti yaadee dubbadheen du'aa jedhee murteeffadhee dhufe beeke. Raammoo xiqqoo ajjeesuu danda'an takka ta'een dhufee sitti himaa jira. Sitti taphachaa jiru jarri. Kun siif liqamsamuu diduu danda'a. Boonaafis kabajaafis I know I do understand Dr. Abiy. Ammoo the truth is that CV lammaa jara kanaatu adda baase. Isaan sitti maxxananii isaan diina si godhanii shoorakaan adda addaa ajjechaan adda addaa raawwatee hiriyaatii fi Juwaar wajji dalaguudhaaf balleessanii isaan obboleeyyan gaafa rakkoo si wajji mootummaa kana oofu fakkaatanii ba'an. Geemiin maayyiidhaa si nyaachuudha. Si nyaachuu yaa'an. I know you are wise. Ati nama haqila. Nama beekaadha Dr. Abiy. Kun si jalaa badee jedhee yaadu. Ammoo jarri sanitti jirti. Kiyya dubbachaa jiran. Akka raammoo xiqqoo takkatti. Akka nama si jaalatutti. Akka nama si jecha Ameerikaa fi Kaanaadaa irraa galetti. Akka nama si fi paartii kanaa jecha galetti. Akka si fi nama paartii kanaa fi ummataa jecha galetti. Anati ummata kiyya yoo mite sitti nusu sitti dubbadha. Ammoo paartii fi siis ummata kiyyaas nan jaaladha. Sadii jaaladheen danda'u. Si fi paartii kiyyallee ummataan irra filadhaan. Ummata kiyya. Ummata na dhalche. Ummataan irraa dhaladhe. Ummata boru na awwaalu. Ummata boru du'aayii naa godhu yoo nan du'e isa san irra filadhaan. Si fi paartii irra. Si fi paartii irra ammoo paartii fi eenyuyyuu hoogganaa kamiyyuu filadhu. Ati nama bashaasha, nama haqila, nama qulqulluudha Dr. Abiy. Mee dubbii jaalala obbolummaa kana keessaa ija kee xarra takka manzaraa kee xaragiiti. Ija kee baafadhu laali dubbicha. Bitaa mirga milladhu. Egaa ammeenyi nageenya dhabuudhaa fi kanneen kana fakkaatu Lammaa Magarsaadhaa Oromiyaa irraa kaase
Oromiyaan ammani hammaattee maaf abiyyi callisaa jedhanii uummanni si gaafachaa jiru Dr. Abiy. Deebisaa keessiitu beeka. Kanaafuu Heerri Abdii Ilee irratti hojjete Oromiyaa irratti hojjetu yoomuma Dr. Abiy Shimallisii fi Fiqaaduu fuudhee hidhaa naqee kaabinee isaa kaanga tokko kacaasaa isaatii hidhaa naqee ummata godinaa fi aanarra jiru bilisa baasee ummata Oromollee bilisa baasee ummata Itoophiyaallee nagaa kannaa jedhee uummanni si gaafachaa jira Dr. Abiy. Yaa waan sagalee ummataati sitti himaa jira. Kana godhuu dhabuun ammoo ajjechaas saamichaas hundumaa si qindeessee gaggeessaa jira kan jedhu dura dhaqaa jira uummanni. Deemtee sirratti buutii jechuu ba'an. Dr. Abiy. Kanaafuu carraan keeti nuti si jaalanna. Si hojii wareegamuuf dhufne. Sodaa qabnu hin qabnu. Jaalala keetiif malee hammeenya tokkollee hin qabnu. Ammoo diina baadhattee bobaa kana jala baadhattee ati deemtu diina si nyaatu. Diina si dhabamsiisu. Diina shanee dhokottuu hidhachiisee maqaatti moggaasee maqaa shaneetiin magaalaa fi baadiyyaa keessatti assassination gaggeessaa jiru. Malee shaneen jaalle maaroodhaan gaggeeffamtu. Ajjeechaalee lameen ammaa hasawan kana kan kaleessaatis kaanis shaneen irraawwanne mootummaa naannoo Oromiyaa fi paartii badhaadhina naannoo Oromiyaa raawwatee sinjechaa jiraan. ግልጽ ወጥቼ ነው እየተናገርኩ ያሉት በኦሮሚያ ያለው መንግስትና የኦሮሚያ የብልጽግና ቢሮ ያቀናጀ ሁለተኛው የሸኔ ግሩፕ ነው ግድያ እየፈጸመ በንጹሃን ላይ ጭፍጨፋ እየፈጸመ በንጹሃን በሴቶች በህፃናት በእናቶች ላይ ግድያና ጭፍጨፋ እየፈጸመ ያለው እንጂ ኦነግ ሸኔ የሚባል ለው አሸባሪ አይደለም ይሄንን ጭፍጨፋ ያካሄደው ባይነኝ በተጨባጭ መረጃ ወሬ አይደለም ተጨባጭ መረጃ ዶክተር አብይ ቤተ መንግስት እስኪገቡልን ነው ወይ እየጠበቀ ያለው እነኚህ ሰዎች ስነቀለውት በአለም በሙሉም በግድም በደስታ ፈልገንም ሳንፈልግም የኦሮሚያው ክልል ፕሬዝዳንት ከስልጣኑ ካልተነሳ የኦሮሚያው የብልጽግና ቢሮ ኃላፊ ከስልጣኑ ካልተነሳ የኦሮሚያው የፖሊስ ኮሚሽነር ከስልጣኑ ካልተነሳ በታምር የአማራ ጭፍጨፋ የቤንሻንጉል ጭፍጨፋ የጋምቤላ ጭፍጨፋ የኦሮሞ ጭፍጨፋ የኦሮሞ እስራት የኦሮሞ ግድያ የብሔር ብሔረሰቦች ግድያ በኦሮሚያ ይቆማል ብላችሁ እንዳታስቡ አራት ነጥብ እየፈጸሙ ያሉት እነሱ ናቸው እነሱ ተቀፍድደው ተጣርቶ ጉዳያቸው ሁሉ ነገር ቅልል ብሎ ስርነቀል ለውጥ በክልሉ ከመጣ ሰላም ይመጣል አብዲሌ ሲነሳኮ ኦሮሚያና ሶማሌ ክልል ሰላም ሆነዋል ተዋደናል ተፋቅረናል ዛሬ በኦሮሚያ የሚያስተዳድረው የኦሮሚያ በሶማሌ ክልል የሚያስተዳድረው ፕሬዝዳንት ሙስጠፌ ኦፒዲዮ እኮ አይደለም የወያኔ ተገዢ አልነበረም ንጹህ ነው እንደኛ አምሮ እንደታየን እንደና ንጹህ ነው ስለዚህ ጸረ ወያኔ አመለካከት ስላለው ሁሉ ነገር አጥርቶ ስለሚሰራ ዛሬ በሶማሊያ ክልል ያሉና በኦሮሚያ ክልል ያሉ ኦሮሞዎችና ሶማሌዎች ተፋቅረው ይኖራሉ እንደ አብዲሌ ጊዜ አይነት ማጥፎ ጊዜ አይኖርም አንዳንድ ችግር ሊኖር ይችላል በጠላት የተቀናጀ በጠላት የተቀነባበረ በጠላት የተካሄደ አንዳንድ ሽብሮች ሊኖር ይችላል ሆኖም ግን ክልሉም ነፃ አድርጎ በቀጥቀጥ አድርጎ ስትገባም ስትወጣም ቤትም በፖሊስ አደራጅቶ ጸጥታና ሰላምን አረጋግጦ እየኖረ ነው ሙስጠፌ እነዚህ የኦፒዲዮ የወያኔ ጡጦ ሲጠቡ ያደጉት ኦፒዲዮቹ እዚህኛ ኦሮሚያ ላይ ያሉት የወያኔ ልጆች አመለካከታቸው ወያኔ ቺፕሳቸው ወያኔ ጭንቅላታቸው ወያኔ አካሄዳቸው ወያኔ አደናነሳቸው ወያኔ አጣጣጣቸው ወያኔ አልጋ ላይ ሲተኙ ወያኔ ሁሉ ነገራቸው ወያኔ ሰው ማስገደልና ምን እሱ ምንም አይደለም
ትላንትና እኮ በቀለም ወለጋ ስንት መቶ ሰው ሞቶ ዛሬ ብሎኬት ይመርቃል። እንዲህ አይነት አመራር ነው ያላቸው። እንዴት ሰው ዛሬ በምን ህሊና ነው ቆሞ ብሎኬት የሚመረቀው? ዛሬ ሰው እኔ አሁን የኦሮሚያ ፕሬዝዳንት ቢሆን ዛሬ ብሎኬት የሚመረቅበት ቤት አይደለም ፎቅ ለምን የፈለገ ለምን አልሄድም እዛ ቦታ። የዛ ንጹሃን ደም ያንገበግበኛል። የዛ የንጹሃን ደም ይፋረደኛል። ግን እንዲደረጉ ምን እንደሚሉ እንደዛ እንደሚሆኑ ስለማቅ ማለት አጅሬው ስለሚያቅ ትልቁ ቦይራ ስለሚያቅ ብሎኬት ቢመረቅ ለሱ ጉዳዩ አይደለም። ያቃል ያን ጉዳይና ቀለል አድርጎ ነው የሚያየው ማለት ነው። ተግባባን እዚህ ጋር ወሊገሌ በከተነት አከቲ አጀፈመን መቃበ ይሁፋ እኞ ከዱሙስ መቃበ ይሁፍ ዋንሰኒስ አጀጄ መቃጅሩፍ አባን ፈደች ዱሙስ አባን ፈደ ዋን ተይተዩት እኔ አሲሪፋነ ሙሩን ይሳፍራ ኮሚቴ ይቹ በሄሊኮፕተር ሄዶ ተዝናንቶ ራሱ ተልቆጭ ብሎ ቡናውን እየጠጣ አሽቃምጦ ከዛ ሪቫን ቆጥሮ ወደ ራሱ ሆቴል ተመልሶ ውስኪውን እንደርሽቶ ራይቶ ቢመለስ ጉዳይ አይደለም። ምክንያቱም ያን ነገር ያዘዘው እሱ ነውና እሱ ካላዘዘው ግን ይሰማዋል። አረግም ያን ነገር የኔ ለውነት ዶክተር አብይ ለምንድን ነው ማየት ያልቻልከው? የኔ ጥያቄ መቼ ነው ተጠያቂነት የምታመጣው? ከህዝብና ከአንድ ታማኝ አመራር የቱ ነው የሚበልጥብህ? ዶክተር አብይ የቱ ነው የሚበልጥብህ? ከለማ በላይ የምትወደው አለ ወይ? ዶክተር አብይ ለማን ያነሳበት እጅ ሌላውን ማንሳት ለምን አቃተ? ሰላም እዚህ ሀገር እንዳይመጣ የምትፈልገው አንተ ነው ወይ? ለምን ግራ ተጋባናል? እኔ ነኝ በለንና ገላግለን ንገረን። እኔ ነኝ እሱን ምልከው በለን። አንተ ካላከው ቀፍድድና እስር ቤት አስገባው። ተጠያቂ አድርገው ከአብዲሌ ጋር አገናኘው። አንተ ካላከው እስከ መቼ ስንት ሰው እስኪሞት ነው የምትጠብቀው? ስንዴ እኮ ማንም ይዘራል። ዶክተር አብይ ለምን ትጨነቃለህ? አበባ ማንም ይተክላል እኮ ዶክተር አብይ አትጨነቅ። ለዚህ ኦሮሞ ድሮም አበባ ሲተክል ነበር፣ ስንዴም ሲተክል ነበር፣ ፓፓያም ሲተክል ነበር፣ ይተክላል አሁንም። አትጨነቅ። እሱ ቢነሳና ቢታሰር ስንዴ አይቆምም። ዶክተር አብይ እኔ ቃል ገባላለሁ አይቆምም። የለውና ጉዳይ ነው የስንዴ ጉዳይ። ግን ማን ይበላዋል? ሰው ሞቶ ዶክተር አብይ ሰው እየተጨፈጨፈ ማን ነው የሚበላው ያን ስንዴ? ኤክስፖርት ልናደርግ ነው ሰው አጨርሰን? ምንድነው አላማችን? ዶክተር አብይ የኢትዮጵያን ሰው ጨርሰን ስንዴ ወደ ኢትዮጵያ ላክን የሚል ዜና ነው ምን ፈልገው? ለምን ዝም ትላለህ? እያየ 78 ጊዜ እኮ ነው ያዘ መግለጫ የወጣው ሰው እየሞተ። ለምን ስንት ነው መውጣት ያለበት ያዘ መግለጫ? ያዘ መግለጫ የዱቃን ማሳመሪያ ይሆናል እኮ አሁን። እስከየት ድረስ ነው ያዘ መግለጫ የሚወጣው? መቆም አለበት በቃ። ሰው መሞት የለበትም። እንዴት አዙረው ነገሩን አንተ ላይ ያመጡ እንደሆነ አልታያለ ለኔ እየታየኝ። ዛሬ ትላንትና እኮ ሁሉም የሚኮንነው እነሱን ነበር። የዛሬ 4 ወር የዛሬ 5 ወር። አሁን ግን ሁሉም የሚኮንነው አንተን ነው። በጊዜ ሂደት ሁሉም ድፍድፍ መጥቶ የሚዘፈዘፈው አንተ ላይ ነው። ለምንድን ነው ይሄን እድል የምትሰጠው? ኢትዮጵያ ማጸነ ብሩክ ነች። ብዙ ልጆች አላት። በኦሮሚያ ብዙ ልጆች እኮ አሉ። በኦሮሚያ ማስተዳደር የሚችሉ አርሲ ልጅ የለውም እንዴ? ወለጋ ልጆች የላቸው? ሸዋ ሌላ ልጅ የለው? ሐረርጌ ልጆች የላቸው? ጅማ ልጅ የለው? ኢሉባቡር ልጅ የለው? ካራዩ ልጅ የለው? ወሎ ልጅ የለው? ኦሮሚያን ለማስተዳደር ማጸነ ብኩን ነው እንዴ ኦሮሞ? ለምን አንዱ ተወስድም እዛ ሰላም ለማምጣት ለምን አትበትነውም ካቢኔውን? ይሄን ካላደረክማ እንደዛ እንዲጎናጁ ያረከው አንተ ነህ ማለት ነው። ስለዚህ አንተ ነህ እየመራህ ያለኸው ማለት ነው ከጀርባው ነህ።
ስለዚህ አንተ በመትመራው ሚሽን ልጁ ልትነካ አትፈልግም ማለት ነው እያሉ ያለው ይሄ ነው ዞሮ ዞሮ እኔ የምምልህ ይሄ ነው ስለዚህ አብዲሌ ላይ የጨከነ አንጀት አብዲሌ ወያኔ ስለሚያዘው ነው ብለህ ነው ሽመልስን ደግሞ መጨከን ካቃተ ፍቃዱ ላይ መጨከን ካቃተ ሁለቱን እያዘዝክ ያለው አንተ ነህ ማለት ነው እንጂ ሸኔ ወያኔ ቢያዛቸው ነው ታነሳቸው ነበር ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ እንዲያደርጉ ሰው እንዲጨፈጭፉ የምትፈልገው አንተ ነህ ማለት ነው ዶክተር አብይ አንተ ነህ ማለት ነው የሚለየው በቀጣይ ቀኖች የምታረጋቸው እርምጃዎች ይለያቸዋል እኔ በሞት እንኳን የኢትዮጵያ ህዝብና የኢትዮጵያ ኦሮሞዎች የኢትዮጵያ ብሔረሰቦች ይሄን እንዲሰሙ ፈልጋለሁ ጉዳይ አይደለም አላማ አለኝ እውነት ተናግሮ ይሞት ስለዚህ እባክህ ዶክተር አብይ አይነህን ግለጽ ጎንህን እየው ግራህን እየው ቀኝህን እየው ምን እየተካሄደ እንደሆነ እየው የአማራ ክልል ፕሬዝዳንት ሳታናግር ሂድ አማራ ጋር የቤንሻንጉል ፕሬዝዳንት ሳታናግር ሂድ ቤንሻንጉል ጋር የሶማሌ ክልል ፕሬዝዳንት ሳታናግር ሂድ ቤንሻንጉል ጋር ሶማሌ ጋር የኦሮሚያ ክልል ሳታናግር ሂድ ኦሮሚያ ከህዝብ ጋር ተገናኝ አንተና ህዝብን ለያይተው አንተን ሊበሉ እየሰሩብ ያሉ ኃይሎችን እድላቸውን እያሰፋ ነው አንተና ህዝብ ሆድና ጀርባ ሆናችኋል ዶክተር አብይ ባክ ሰንሰለቱን በጥስና ከህዝብ ጋር ተገናኝ ህዝብ አዳምጥ አገር የሚመራው በህዝብ ነው ስልጣን ደግሞ የህዝብ ነው መስሎዋል አምሮ ወያኔን የራሱ ያልሆነን ከቤተ መንግስት ያወጣ ህዝብ አንተ ላይ ያላመረረም እንጂ ያመረረቀን በጠራራ ፀሐይ ነው ከቤተ መንግስት የሚያወጣ እመነኝ ይችላል እመነኝ ምን እየመራው ነው ይያልክ ነው የነዳጅ ቦቴ በኮንትሮባንድ ጠፋ ይያልከን እንዴ ነዳጅ የኪስ ዋሌት ሆነ እንዴ የሚጠፋ የነዳጅ ቦቴ እንዴት ይጠፋል ዶክተር አብይ በፈጠረ ይሄ መቆጣጠር የተነሳ ነው አገር መንግስት የኛን ህይወት ይቆጣጠራል ብለን እናምናለን የድንች የገበያን መቆጣጠር ያቃተው የስኳር ገበያ መቆጣጠር ያቃተው የሲሚንቶ ገበያ መቆጣጠር ያቃተው የጫት ገበያ መቆጣጠር ያቃተው የሁሉ ነገር መቆጣጠር ያቃተው እየተጫወቱብህ እንደሆነ ተደራጅተው እንዴት ሊገባ አልቻለም እንዴት ነው ሊገባ ያልቻለው ላንተ የሚያዝኑትን ለዚህ ስርዓት የሚያዝኑትን ስልጣን ፈላጊ ብሎ አንተ ጋር ያቋሽሻሉ ስልጣን ፈላጊ ናቸው እንዴ ብላ አንተም ተወስዳለህ ላንተ የሚያዝኑትን ሁሉ ካንተ ጋር ጀርባ ሆድና ጀርባ ያረጉ አንተ ላይ እየተጫወቱ ነው እየተረዳ አይደለም አንተ እስከ መቼ ነው እንዲህ ጥቢ የሚጫወቱብህ እኛ እንወዳለን የኦሮሞ ህዝብ ይወዳል የአማራ ህዝብ ይወዳል ብሔረሰቦች እንወዳለን ለዚህ ሀገር መድኃኒት ነው ብለን አምነናል ለዛም ነው ህይወታችንን ሀገራችንን ጥለን ህዝባችንንና አንተንና ፓርቲያችንን ብለን የመጣ ነው እባክህ ዶክተር አብይ ንቃ በቃ ንቃ ይበቃል ንቃ ንቃ አይነክን ፈት ጉሰድ እርምጃ አምር ሳቃቁም ቴሌቪዥን ላይ ሁሌ መታየት አቁም ንግግር አቁም ተግባር አሳይ እሰር ቅጣ አፍድድ አስተካክል ምራ ሀገሪቷን እግዚአብሔር አንተ እጅ አምጥቷል የሁሉን ነገር ይሄን ካላረክ ግን አንተን ይገሉዋል ልጄን ጠባቂን እንደገደሉት አንተን ይገሉዋል ዶክተር አብይ እኔ ነገ ቢሞት ጸጸት የለብኝም ነግሬያለሁ ለታሪክ ይቀመጣል ይሄ ነገር ግን አንተን ገለው ቤተ መንግስት መግባት የሚፈልጉ ኃይሎች አንተና ህዝብ እያጣሉ ነውና ንቃ እኔ ካንተ ጎን ነው ያለው ከኢትዮጵያ ህዝብ ጎን ነው ያለው ከብልጽግና ጎን ነው ያለው መቼም ያው መቼም እንደምናውቀው ሪፕ ረክሷል ኢትዮጵያ ውስጥ ረስት ኢን ፒስ ርካሽ ነገር በኢትዮጵያ አሁን የረከሰ ነገር ቢኖር ረስት ኢን ፒስ ነው ረክሷል እኔም ነገ ቢሞት ወይ
ዶክተር አንጋሳ ረስት ኢን ፒስ እቺ ነው ብትሉ አንተም የሆነ ነገር ትጽፋለህ እንዴ ዶክተር አብይ? እኔ እንጃ ብቻ የሚጻፍ ነገር ኖሮም አልኖረም ብቻ ረስት ኢን ፒስ ነው አይደል? ገዳዩን እንፈልጋለን ነው አይደል? ሲከተል ስንት ገዳይ ነው የፈለጋችሁት እስካሁን? በዚህ ዓመት 2014 ስንት ገዳይ እንፈልጋለን ብላችሁ ነው መግለጫ ያወጣችሁት? በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ቢሮ፣ በኦሮሚያ ጽህፈት ቤት ቢሮ ስንት ገዳይ እንፈልጋለን ነው? ቁጥሩን አውቀዋለሁ እኔ መናገር አልፈልኩም። ካልኩሌት አድርጌ አምጥቻለሁ እያንዳንዷን። ስንት ጊዜ ወንጀለኞችን ለህግና ለፍትህ እናቀርባለን የምትል አንድ ድራማ አለች። ስንት ጊዜ እንዳላችሁ አቅርቤያለሁ። ተርሜ ቀየተኒ አባ ሾርካይ ስቶታፊ ዲኖታ ኡመታፊ ሰባሰብ ለሞታ ሄራፊ ሴራፍ ዴስኔ ዱጋኒ ምርከናው ኢብሲ እጀኖ ከነትበ ሜቃ ስንት ነው በቁጥር አውቃለሁ። በኦሮሚያ ፕሬዝዳንት ስንት ይወጣ፣ በፕሬዝዳንት በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ስንት ወጣ በቁጥር። የቱን ነው ያቀረባችሁት? ንገረኝ። የቱ ነው የቀረበው? እኔም በሞት እናቀርባለን ብላችሁ ነው የምታልፏት አይደል? ኢንሻአላህ አላህ አይገለኝም። ሁሉም ነፍስ ሞትን ቀማሽ ነች። ከውጪ ስመጣም አንተን ደግፌ ብልጽግናን ደግፌ ህዝቤና ሀገሬን ለማገልገል ስመጣም የድሮ የነበረኝን አመለካከት ጥዬም ስመጣም እንደምሞት አውቀዋለሁ። ጉዳይ አይደለም። ግን ውሸትን ታቅፌ ውሸትን አዝሌ መሞት የለብኝም። በንጹሃን ኢትዮጵያኖች ላይ የሚደረገው ጭፍጨፋ እየተካሄደ ያለው በኦሮሚያና በብልጽግና ጽህፈት ቤት በኦሮሚያ ክልል ባለው ጽህፈት ቤትና በኦሮሚያ መንግስት ነው። ይሄ መቆም አለበት፣ አቋሜ ነው። ከልቤ ስለማምን ማለት ነው። ለዚህ ደግሞ ተጠያቂነት መኖር አለበት ባይ ነኝ ዶክተር አብይ። ተጠያቂነቱን ካላሰፈርክ ግን እንደ አብዲሌ ሽመልስና ፍቃዱ ታደሰን እስር ቤት ካላስገባህ ዶክተር አብይ አንተ ነህ እያዘዝካቸው ያለው ወደሚለው ድምዳሜ ነው የሚሄደው የኢትዮጵያ ህዝብ። ምርጫው ያንተ ነው ዶክተር አብይ። ወደዛ እየሄደ ነው ህዝብ። ለአብዲሌ ክፍት የሆነ እስር ቤት ለነሱ ለምንድን ነው ዝግብ የሆነው? አብዲሌ ስንት ሰው ገደለ? እነሱ ስንት ሰው ገደሉ? አብዲሌ ስንት ሰው ጨፈጨፈ? እነሱ ስንት ሰው ጨፈጨፉ በስልጣን ዘመናቸው? እና የብሔር ጉዳይ ነው ይሄ ጉዳይ? እነሱ ኦሮሞ ስለሆኑ ወይስ አንተ ስለታዘዝካቸው? መለየት አለበት። አንተ አዛቸው ነው ለይልን ወይስ ኦሮሞ ስለሆኑ ነው? ያው እንደሚባለው ተረኛ ሆነው እንደፈለጉ ያርጉስ ብለህ ነው ተውካቸው? ያ ካልሆነ አብዲሌን እኮ ምክር ቤቱ ተሰብስቦ አይደለም ከስልጣን ያወረደው። አንተ ነው ያወረድከው። አንተ ነው ያሰርከው። እንኳን አሰርከው እንኳን አወረድከው ተቃውሞ የለኝም። የኔን ህዝብ ነው ያፈናቀለው፣ የኔን ህዝብ ነው የጎዳው። በሱ ጉዳይ አይደለም። እንኳን አሰርከው እንኳን ከስልጣን አነሳው። ግን ለአብዲሌ የሰራው ፕሮቶኮል እነዚህ ላይ ለምን አይሰራም ነው የኔ ጥያቄ። ክልሎች የራሳቸውን ባለስልጣን ራሳቸው ያርዳሉ የምትለዋ ነጠላ ዜማ እንዳትለቅልኝ አደራ እያልኩ ነው ዶክተር አብይ። በፈጠረ እወድሃለሁ፣ አለቃዬ ነህ፣ መሪዬ ነህ፣ ጽኑ አቋም አለኝ በአንተ ላይ። እቺን ሀገር እንደምታሻግር አይደለም እንደምታበለጽጋት አምናለሁ ዶክተር አብይ። እስካሁን የሰራው ስራ ብሩህ ፕሮጀክቶች ሁሉ እስካሁን እንቅልፍ ይነሱኛል። እንኳን ሰው በሰላም አይደለም በጦርነት ውስጥ አይደለም በሰላሙ ውስጥ ሊሰራቸው የማይችል ፕሮጀክት ሰርተሃል ዶክተር አብይ። እንጦጦ መሰለ ላይብረሪ ነው መሰለ። ባለፈው ጊዜ የፓርላማ አባላቶችን ይዘህና ያስጎበኛህን ነገሮች ሁሉ ዶክተር አብይ ጦርነት ውስጥ ሆኖ ሰው ያንን መስራት እንዴት እንደሚከብድ እረዳለሁ። ጀግናነትን አምናለሁ። ለኢትዮጵያ ያለህ ፍቅር ጥርጣሬ የለኝም። ለብሔር ብሔረሰቦች ያለን እኩልነት ጥርጣሬ የለኝም። እቺ ሀገር እንድትበለጽግ አንተ ያለህን ፍላጎት ደግሞ መቼም ተጠራጥሬ አላውቅም።
ተጠራጥሬ ቢሆን ኑሮ እንኳን እኔን ጥላዬን ኢትዮጵያ ውስጥ አታገኛትም። ጥላዬን የኔን ጥላ አታገኝም ኢትዮጵያ ውስጥ እንኳን እኔን። አንተ ላይ እምነት አለኝ። አንተ ላይ ፍቅር አለብኝ። አንተ ላይ የድሃ አባት ብዬ ሰይሜያለሁ። አንተ ላይ የእኩልነት አባት ብዬሃለሁ። አንተ ላይ የብልጽግና ተምሳሌት ብዬሃለሁ። እቺ ነገር አንድ አድርጎ ይራመዳል ብዬ ያመንኩበት አንድ ሰው በዚህ ዓለም ላይ ቢኖር አንተ ነህ ዶክተር አብይ። እነዚህ ነቀርሳ በኦሮሚያ ያሉትን ነቀርሳዎች ካልነቀልክ ግን ያንተ ስራዎች ላይ ሁሉ አር እየቀቡ ያንተን ጥሩ ጠረን በመጥፎ ጠረን ይቀይሩታል። እመነኝ። መላጣ ባትሆንም መላጣ ነኝ እኔ። እመነኝ። አንተ መላጣ ባትሆንም የተከበርከው ጠቅላይ ሚኒስትር እኔ መላጣ ነኝ። እነዚህ ሰዎች ያንተ ሽቶ ላይ አር እየነሰነሱ አንተን እያገሙ ያሉት እነሱ ናቸው። የህዝብ ፍቅር አንተን እያሳጡ ያሉት እነዚህ ሰዎች ናቸው። የብሔር ብሔረሰብ ጥላቻ በአንተ ላይ እያበዙ ያሉት እነዚህ ሰዎች ናቸው። የኢትዮጵያ ሁሉ ችግር ያለው ኦሮሚያ ላይ ነው። ኦሮሚያ አንደበተ ርቱዕ ታታሪና ሁሉን አቀፍ ብሔር ብሔረሰቦች ወዳጅ ለአሸባሪ ለምንም ክንፏን ማትከፍት ሁሉም ብሔር ብሔረሰብ ያቀፈች የማትሰርቅ የማታወናብድ የውሸት ሪፖርት ማታቀርብ ሁሉም በእውነት መሰራ ሀገር ከሆነች ኢትዮጵያ ወገቧ ቀና ስላለ ሁሉ ነገር አቋና ይላል። ኦሮሚያ ባገውነበሰች ቁጥር ኢትዮጵያ ታቀርቀራለች። እመነኝ ዶክተር አብይ። ኢትዮጵያ ባነከሰች ቁጥር የኦሮሚያ መንሸራተት ይኖራል። ኦሮሚያ ስትፈሳ ኢትዮጵያ ትቀስናለች። እመነኝ። አንተ ላይ እንዲህ ችግር ጠብጥቦ እየሰሩ ያሉት የተቀናጁ ኃይሎች አሉ። ሾልኮ ከጉያ ይገቡ። ሾልኮ ከጉያ ይገቡ። ታማኝ አርጋቸው ከልብብት ስር ያስገባቸው አንተና ህዝብን የለያዩ ህዝብ የሚያወራውን አንተ እንዳሰማ ያረጉ ኃይሎች አሉ። ምኞቴና እኔ የምናገረው ነገር ሁሉ ውሸት ይሁን። እስቲ ከህዝብ ጋር ተገናኝ ዶክተር አብይ። አትንገራቸው ለነሱ። ድንገት ጅማ ሂድ፣ ድንገት ሐረርጌ ሂድ፣ ድንገት ገረሙለት ሂድ፣ ድንገት ድሬዳዋ ሂድ። ኦኬ ድሬዳዋ እንኳን ያው የራሷን የቻለች ነች። ድሬዳዋ በትክክለኛው መስመር ላይ ነው ያለችው። ተው ድሬዳዋ ከኢትዮጵያ ጋር አትገናኝም፣ ከኦሮሚያ ጋር። የድሬዳዋ መስተዳድርም የድሬዳዋ ካቢኔዎች ከመቼውም የበለጠ በትክክለኛው ህዝብን እያገለገሉ ናቸው። እነሱ ላይ ቅሬታ ሲኖረኝ እመጣለሁ። አሁን ግን ባለኝ መረጃና ባለኝ ሁሉ ነገር ህዝብ እያገለገሉ ሀገሪቷን እየለወጡ ያሉ ኃይሎች ናቸው ድሬዳዋ ላይ ያሉት። ስለዚህ እነሱ ጋር አይደለም፣ ያው ስሙ ስለመጣብኝ ነው። ድንገት ጭሮ ሂድ፣ ድንገት ሸዋ ሂድ፣ ከረዩ ጋር ሂድ፣ ድንገት ባሌ ሂድ፣ ኦሮሚያ ላይ በድንገት ሂድ። እስቲ የኦሮሚያን ካቢኔዎች ጸጥ ጥርጭ አርግና በራስ መዋቅር ህዝብ እንዲወጣ አርግና መጥፎውም ጥሩም ሁሉም ህዝብ ምን አይነት የሚመር ዜና እንደምሰማ ካሁኑ ነግራለሁ። ያኔ ኦሮሚያ ላይ የተሰራውን ትረዳለህ። አንድ አይደለም፣ ሁለት አይደለም፣ ሶስት አይደለም፣ አንድ ቦታ ከሄድክ ይበቃኛል እኔ ኦሮሚያን ለመረዳት። ሂድ እስቲ ኦሮሚያ ላይ ሳትነግራቸው all of the sudden surprise አርገዝ በሄሊኮፕተር ሂድና ቁብ ብለ ማልጅርተን ምንድነው የሆናችሁት? ምንድነው ችግራችሁ? እንዴት ይዟችኋል? በለና ህዝብና ክርስቲ as a surprise you will see the truth by yourself። ይሄን አደራላለሁ። በብልጽግናና በመወደው ፓርቲ ብልጽግና በመወደው ጠቅላይ ሚኒስትር ሁሌም እምነት አለኝ። ፓርቲ ኪያፊ ሞቱማ ኪያ ሙሚቸ ሚኒስትራ ዶክተር አብይ ረቲ አመንታን አንቀባ አንጋማት ኢሳኒ ወጂን ረኮን ቀቡ ፓርቲቺ ቁልቁሉዳ ሙሚቺ ቁልቁሉዳ ዋወል ደቤ ጅራ
kan agarsiisuuf tattaaffitti jirra. Haa ta'u immoo hattoota muummicha ministeeraa keenya ajjeesuu barbaadan, hattoota paartii keenya fokkisuu barbaadan, hattoota mootummaa keenya kana mootummaa ajjeechaa, mootummaa dhiigaa, mootummaa gatii namaatiif lubbuu namaatiif gatii hin qabne godhuu barbaadan kan bobaa keenya jala jiru, kan maqaa keenya himatu, kan uummata Oromoodhaa Guantanamo godhee mana hidhaatti dararaa jiru, kan hattummaadhaan simintoo nagadu, kan hattummaadhaan jimaa nagadu, kan hattummaadhaan killee nagadu kana uummataaf saaxiluun uummata barsiisaa deemuun dirqama. Dhugaan ni mooti. Yoomuu injifataadha nuti namni dhugaa dubbatu. Obboleessa kiyya Muhaddiin eegduu kiyya kan ture namaan lapheerraa jaaladhu, warri naa hojii beektan ni beektanii, warri naa hojii agartan ni beektanii, nama Muhaddiin ta'e dhugatti guyyaa 3 dabre kana taaziyaarra turanii namoonni hedduun natti bilbiltanii na jajjabeessaa turtan hundinuu ulfaadhaa galatoomaa du'aayii naa godhaa fi mucaadhaaf. Mucaan namaa qaati, mucaa miti kan du'e anaatu du'e. Mucaan ajjeesanii nyaadhuu Dr. Angaasaa jedhanii inni na nyaachuu dinnaan isa nyaatan nu hima jedhaniiti. Haqni hin baati, warri kana godhes hin beekama. Lubbuu kana gaafa Rabbiin fadhe malee namni namarraa fuudhuu hin danda'u. Rabbiin jannatul firdoosiin obboleessa kiyya Muhaddiin haa qananeessu. Maatii isaa, jaalalloota isaa, shariikan isaa, jaallan qabsoo isaa kan wajji qabsaawaa turan hunda nama kan humna addaa keessa jirtan ijoolleen Muhaddiin hin beektan hundinuu Rabbi sin haa jajjabeessu. Namni Muhaddiin hin beekne kan paartii badhaadhinaa keessa jiru hin jiru. Muhaddiin nama goota amalan saaliha, nama naasuu nama qabu, nama jaalala qabu, kan fuula isaarraa koofla hin dhabne, yeroo hundaa'u nama ajajamaa, amanamaa, ilma naamusaan guddate, kan sabboonaa ta'e, kan Oromoodhaa fi paartii kanallee akkaan jaalatu, kan nama haqaa akkaan jaalatu, kan muummicha keenya muummicha ministeera Dr. Abiy akkaan jaalatu, ilma godina Jimmaati. Ani isaa fi maatii isaa baruu hiyyaaf gaddan qabu. Mucaan kun du'uun xiqqeenyatti qaxara cabuunsaa, qaccummatti qaxara cabsuunsaa na keessaa hin fayyine. Madaa yoomiyyee akka Haacaaluu Hundeessaatti akka ani hirriiba dhabuu fi waan kanarra deddeebi'ee yaaduu na taasistu keessaa guddaadha. Warri isa ajjeestan inni hin duune isinitu du'ee isiniin jechuu barbaada. Warri Angaasaa nyaadhuudhaan inni na nyaachuu didee isa nyaattan Rabbiin isin haa nyaatu. Annan jiraadha. Gaafa Rabbi sii ga'e jedhee ammaas nan du'a. Kaayoo kanarraa ammaas baqadheen deemu uummata kiyya kan Oromoodhaa, kan bahaa, kan kaabaa, kan kibbaa, kan dhihaa, kan isin muufachiise qabsoo biyya kana keessatti yoo jiraate yaadumaan waliin galini malee kaayoon keenya takka. Kan ilaalchi kiyya isin muufachiise yoo jiraate illee dhiifama. Ani dhugaafumaaf qabsaawaa ture, haqumaaf qabsaawaa ture, ammallee haqumaaf qabsaawaa jira. Aangoon nan bittu, shilingiin jootanitti naqan nan bittu, makiinaan nan bittu, ijoolleen eegdu na jala godhuudhaan nan bittu. So ani uummata Oromoof hin bitama malee nama sadoodhaan bitamuu miti. Osoo bittaa taate biyya alaattiin jiruu sanii jecha hafa malee uummata Oromoo jecha biyyatti hin galu. Saba kiyya kana uummata kiyya keessattuu kan hin keessa dhaladhe uummata godina Harargee Bahaadhaa kan hin akkaan jaaladhu, kan hin ifirra jaaladhu, kan qabsoo kana keessatti qooda guddaa qaban, bakka fedhanillee jiraatan, akka fedhanillee jiraatan, ilaalcha fedhanillee qaban, ilmaan Oromoo hunda keessanuu walqixa isin jaaladha. Kan isin muufachiisee jiraadha yoo jiraatte kan boru Rabbiitu beekaa, kan irraa dhiifama isiniin jechuu barbaada. Deemsa kiyya kana keessatti kan isin muufachiise isinitti fakkaatte malee akkuma amma jara kanarra qabsaa'utti kan irrattis qabsaawaa ture. Anaaf daanduma natti fakkaatte, natti dhugaa taateen qabsaawaa ture malee eenyu muufachiisuuf eenyu deeggaruuf miti. Ani kan hin biyya alaatti galee booyyee jalatti kursii qabuuf miti, booyyee xiqqaa fi guddaa jalatti kursii qabuuf miti. Kan hin biyya alaatti galee uummata Oromootiif aduu baasuuf hin galee malee eenyu sangaa eenyu jalatti kursii qabuuf biyyatti hin galle, qabuufis hin taa'u. Ani uummata Oromoo jalattiin kursii qaba malee nama
dhuunfaa kan dhufee dabru jalatti kursii qabuudhaaf hin galuusi. Kana akkana hubattan barbaada. Ilmaan Oromoodha kan godina hunda jirtan adeemsa kiyya kan duraa keessatti yoo isin muufachiisee jiraadhe maqaa rabbiitiin afoonaan illaa isiniin jechuu barbaada. Dhiifama isiniin jechuu barbaada. Wanni dhiifama isiniin jedhuufis badii kanaan qaba jedhee amanee osoo hin ta'in wanni nan godhaa ture san isinitti daba fakkaatte malee anaaf naaf sirriidha. Kaniin amma godhu jiru ka amma isinis sirrii fakkaatte kunis naaf sirriidha. Ka gaafas illee naaf sirriidha akkasitti naaf wadhaa jechuu barbaadeeti. Qabsoon kiyyaa itti fuufa hangaa wareegamee akka jaarraa abbaa gadaatti lafa keessatti awwaalamu akka Hacaaluu Hundeessaatti awwaalamu hangaan akka Muheddiinitti adda keessa dhawamee awwaalamu dhugaa uummata Oromoodhaa dhoksuudhaaf fadhiin qabuusi qabaachuufis hin taa'u dhugaa jirtu isin beeksisaa deema. Kanuma wajjin immoo Muheddiin poolisni naannoo Oromiyaadhaa fi humni addaa Oromiyaadhaa makiinaa konkolaataa ittiin reefka isaa galchan dhoorgatanii turani. Makiinaa mucaan kun humna addaa Oromiyaadhaati. Mootummaa naannoo Oromiyaatiif bara afran dabre qabsaawaa ture. Qabsoo kana keessa gocha amanamaa fi ulfaataa raawwachaa ture. Mucaan kun akka fedhettu ajjeesanii eega du'ee booda immoo makiinaan poolisa naannoo Oromiyaadhaa gaafatamee humni addaa Oromiyaallee gaafatamee hin kenninuu fi makiinaadhaa jedhanii jalaa didan. Jibbaan isaa jibbaa kiyya nan beeka. So warri ajjeesee isaanii maaf makiinaa kennuufi jalaa didanii akkasiin xeenaa xibbaqaadhaan ambulaansiidhaan kadhatamee haalli mijaa'ee wanni godhamee reefki isaa ijoollee sharikan isaatii wajjin makiinaan isa ajjabtu osoo hin jiraatin qe'ee Jimmaatti ganda irraa dhalatetti akka galu taasisamee jechuudha. Ani ammallee gaafii mataa kiyya keessa deemaa jiru. Qaamni poolisaa tokko qaamni humna addaa tokko haala fedhee fi sadarkaa fedheettii fi waan fedheenuu yoo wareegame ajjeefame sarvisiin inni biyya isaatiif kanne wareegamni inni biyya isaatii kanne gatii dhabdee reefki isaa makiinaa piikaappii tokko isaa kannuu didanii ambulaansiin kadhatamtee hanga geessanii yennaa geessu ati ka qawwee hidhattee deemuu jirtu kuni yoo duute akkam taataa kan jedhu gaafii na gaafata jechuudha sammuun kiyya. So akkamitti namni mataa qabu kan hoggansa poolisaa ta'e kan hoggansa poolisii humna addaa ta'e mucaa kanaaf makiinaa kannuu didaa. Mucaan kun waan fedhe haa ta'u akka fedhetti aduu abbaan fedhellee haa ajjeesu san keessan seennu ammoo miseensa du'eera eega du'e mucaa kana fuudhanii maatiitti galchuudhaaf ajjaabii makiinaa takka jala godhanii kabajaadhaan awwaaluudhaaf ganda isaa ilaa Jimmaatti ambulaansii qofaadha fi ijoollee sharika isaatiin erguurra makiinaan poolisaa tokko humna takkaa wajjin nama 5 fi 6 wajjin yoo gaggeeffamte kabajuma maatiitii fi haadha isa dhalchite abbaa isaa dhalchee wajjin ummata naannoo saniitii wajjin ummata godina saniitii wajjin ummatuma Oromootii jechaa sirnichuma gaggeessan kana jechaa mucaa kana akkasitti osoo gaggeessanii maal qaba maaf didanii maaf makiinaa isaa kannuu didanii kan jedhu gaafii isin hundi wal gaafachuu qabdanii akka didame immoo beekneerra qulqulleeffanneerra kana sirriitti hubadhaa. Isin ammaas ijoolleen Oromoodhaa kan qawwee harka qabdan kan sirna kanaaf hojjettan carraan akkana yoo boruu isin mudate hireen keessanis kan uumamoo heddiin kana akka ta'u miilanumaan baruun gaariidha jechuu barbaada. Poolisni naannoo Oromiyaatii fi humni addaa Oromiyaadhaa maaliif akka ijoollee kana mucaa kanaaf poolisa kannuu dide makiinaa kannuu dide osoo gad ba'ee ibsa kennee bareedaadhaa uummataadhaa fi oduun kun uummata keessa deemaa jira. Oduun kun uummata keessa tasbaasaa jira. Poolisni Oromiyaa kan gaafa lubbuun jiran malee gaafa du'an naasuu namaan qabne jedhee namni haasawaa jira. Poolisni Oromiyaa kan rasaasa gaafa dhooftu malee gaafa rasaasni si dhahe siif gatiin kenninee jechaa uummanni haasawaa jira. Kun jecha kiyyaa miti jecha uummataati. Saniifuu maaliif Muheddiiniif mucaa goota kanaaf mucaa qacalee kanaaf makiinaa kannuu diddanii maal qaba osoo makiinaa tokko maaloo makiinaan keessanii
Quddus Goorgis baadhatee re'ee baadhatee kasala baadhatee bakkayyuu keessa deemaa jira. Mucaa kana baadhatee hiriyoota wajjin yoo geesse maal qabaa? Makiinaan keessa mana farsoo hundarra dhaabbataa jira. Bakkayyuu dhaabbataa jira. Hojii hojjechaa hin jiru. Makiinaan kun yoo mucaa kana fuudhee deeme maal qabaa? Maaf mucaa kanaaf makiinaa kan nuu diddanii? Hojiirran turre yeroo boqonnaa isaatii bakka inni itti dhawame hin beeknu, akka inni ta'e hin beeknu, waan jettanii haasoftan kun gatii isaa lubbuu isaa kan inni sarvi godhaa ture ummata kana lammii kana goota isaa shanyii isaa ganda isaa godina isaa lammii isaa saba isaa irra caalaa kabajuma ummata kanaatiif godhumaa dadhabdanii kan jedhu isin gaafachuu barbaada. Ummanni illee kana isin gaafachaa jira, isin illee gabbaa dubbadda. Deebisaa ummataaf kanna muwaddiin kiyya rabbiin jannatul firdawsi siyaa kananiisu boleeyyin kiyya ka islaamaa fi kan kiristaanaa kan waaqeffataa hedduun asirra ture naganaa tura. Walichi ministeeraa keenya dhaamsa manni Oromoodhaa hundi keessanuu kana yeela ammaanaa hojjetu turtan hundi galatooma sheer godhaa uummata Oromootii fi saba sablammii hundaan nagaa haala jiruu fi waan jiru hunda daawwatan isinii dhiyeessaa deema. Galatooma rabbiin biyya keenyaa fi mootummaa keenyaas nagaa godhu. Dhiiga qulqulluudhaa uummata qulqulluudhaatis haa baraaru. Pirezidantoota jinnii gabbaran warra jinnii gabbaru warra uummata fixee amatatti sannaa aangoo isaanii qabachuu kana warra qarxaa sana majjeesuu qabu kana rabbiin uummata keenyarraa haa kaasu. Uummanni Oromoodhaa ni bilisooma. Dhugaan uummata Oromoodhaa galma geessi. Dhugaa qabsoofna, hagaa qabsoofna, kan sodaannu rabbi tokkicha qofa, kan ruuhii nu keessaa fuudhus rabbi tokkicha qofa. Hedduu isin jaaladhaa, nagaa naa tura. Rabbi isin jaalattan, kanan jaaladhu. Kan guyyaa qiyaamaa fuula isaa dhaabbattanii jechaan isin jaaladhaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaa naa tura.